thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai kabuk chawa du sanga sang ber kalan bok chawani ole tuntuma chuan MNF party shwai tu lung tak an mirin rol ber ngiangai thei pu bi wanang ura chuan Lengpui ram lei kai hnai chungchanga thutoi te ma se om zenei tak aron vor chuaka chu puthang te thom te chuan ngainom takin alori ek veleta chu kan ngai thadon ani engponi se pungura thu vordara hi chiarma saphot taila thawme OSD to CMA kan man thin a that lovanga kan ban le ta khan ama thuin alo dil vea partin a shet pui lo shim bok ti in he thu hi enge om ziati kha kan na she he hu lo mai theya amaro chu kan ngai thazelanga kan hrethiam thlamai donani ole tuna chuan Mizoram politics a OSD thuneihna le party fund RORELNA nge MIPUI BUMNA ti thu pui manga puthang te thom te thuziak ngainom le bengwar thlak zet mai hi ingai thlang le thuma atia thuma tangin kan chanang Mizoram tual chung politics a officer on special duty OSD ni na hian tun na hian ngai tu na ati thar hlea OSD hi sarkar na thok tu satli ani lovin Chief Minister Pisa Thazam North Center nai bertu ania chuwangin OSD thutluk na le achet ziareng reng hi CM thupek le thuneihna ne na thunzom tlat ani thin hen ina poimo tak mai hi tun hnaya MNF party shwai tulun le party a alailum lo phahial khopa mirin rol nia ngai thei bi wanal ngura thuron vor chu toy te hian ngai tuana ati thui zual hle ani athuron ziale ngai ruat thei sang hian party chungril borok le sarkar inzom na thuk tak aron tar langa hen in man diklo na le mimalemo party fantana thuneihna manga sumla kemo deal extortion chungchang hian kanram inopna governance tu chiale mo phurna accountability tachia ata langchiang le ani pakhatna CM Pisale OSD thuneihna kholnge sumzon na nar atita ingai thang OSD officer on special duty hi CM Pisa MIPUI mo berte jingmi ani awangin athil ti reng hi ama mi mal thutluk na nilovin CM mingle thuneihna mangliaw liawa kalpui ani thin ti kan shavek ome khoi sarkar apo hian OSD chu shadow CM tia ko hial khopa thuruk hriale thil ti thei an nitlang pui chuwangin mimal hnena sum alovadi lani ngat chuan party in a hriat pui lo shim tia phatmar mai chi ani lawang sarkar na thok tulian ber pakhatin hetianga mimal hnena sum awa ve thlem hian sarkar mel ati chia he athuziak toy te hian an ho tu te ex-CM le ex-revenue minister channan OSD hi mo phurtu ber anga rontarlan atumna ani jok ti amu thei ho tu ten an hriat lovin alo ti ani ti hi MIPUI rindan ani ve tlat lo khoi officer ma hian an ho tu terem ti na le hriat puina tel lo chuan ramshal le sumlak lu na lian tham hi an khoi ngam heklowang hetiang hi MNF specialist MM thin na kha ania nima se MIPUI te tuna chuan kana to lowa an tek hi kan man thiam em to ani ram buai lai nun kha kan kalpel to India rama le khathiam ber state kan ni ti hi an theng hil le thin pani na in real bol na tluk chiat na nge MIPUI BUMNA atileta kan ngai thale chot mai don ani he athuziak toy te hian MNF sarkar in real bol na tluk chiat na thuk tak le MIPUI te BUMNA lian tak apholanga a khoi zok po hi ramle namta na thilpoi le rap thlak tak ani ve ani officer on special duty OSD mewin apulian zok tele a en call to minister te hriat puina tel lova ram hong thei khop thuruk alo bo zui ngam ani chuan chu sarkar chu a hnoya thokpo thunun theilo sarkar chaklo le in real bolna administration tluchia ani ti ati chiang le sarkar chaktak chuan chain of command fel fai tak noya a hnoya thokte malak na tin reng avil hne tur ani lain kan hriat pui lo tia phatum na hi ram hruai tu ni tlin lo na lian tak ani ale lam zonga chuan officer te hian mani thu chawa hetiang thil lian tham hi an bo zui ngam arin omlova chuwangin he thil hi MIPUI te ma an thil soile a phena an thil ti in kal hlak political deception MIPUI BUMNA lian tak ani theibok ram ma son na ming form si in mimal le party fan tun kha nan
MIPUI te dik na chan vo chu man ruwa scam corruption atan an mangjok ti na ani sumin pek chau ma ba kani lain ZPM an sarkar ta sia atlol zauta vek mayani MNF hi la sarkar sila anti tin han ti chin sila an thup thei chen thup mai sila ka ti hial to ani abul thuma tanga ZPM sarkar malak na ani miaw lo wangin an han sarkar ta ka chuan an kuta a omlo thei silowa chuti lain kut faile thinlung thiang lim taka ngai tua tu te jok chirthe anang lek mai lai te hi ngai khak a shom katia OSD te thlengin an soikai ta a tu te emachu in silfaya in soifili man tum ti zong chiang tak ani thung si ni hi ole eng poni se ilongai thak chun zomang pathumna pushia ta changte thu soile a ngong tur ati vela ta thunga ngai khaleang Mizoram politics boruak lum chome khian soizui le chuizui tur tam tak ashinga chungzinga langsar ber le hot ber chu pushia ta changte thu le hla hi ani top mai ZPM sarkar ma dai to khan lis aum to tlata hei hian thilpoi mo tak pani min ngai to tir thei chu helis hi tuna politics in beina atanga ron chuak hlol ni lovin hun enge mo chen alawin up to a hun taka ron puak chuak chau ani ti kan hre thei ti le political party le mimal thil ti thei deuh te hian sumhnar funding source an lo in trom reng thei ti hi arin zon thei bok hei hian politics a hian melma tak an omem nge mimal hlok na wangin an lo in thurwal reng zok ti zona aron pian tir bok ani pushia ta changte hian huai takin asoi mia to thil thuplowa tlang taka atar langam hian MIPUI te ngai ven a hlo hle tundin hmuna hian tu te mel nge uanganga tu te nge mual phodon ti hi MIPUI te zo na lian ber ani he secret list hian Mizoram politics a eruk na emo sumle pai in pek na thiang lim lo emo atar langani vai chuan chu thil chuan tu mel po ni se atimok ngei don ani MNF le ZPM in beina satia mai ni lovin mimalming engemo zat chu he thil hian a hliau tel ve theitlat bok MIPUI te chuan thu dik hriat an chak towa chu lis tak chu engtika nge fia taka vor chu anyang tu te hming nge chuang ti hi Mizoram boruaka trending ber aniri ani ole MNF party apo alailum lo phachin turangai pubi vanal ngura thu vor khi han kwat chuak ta ila OSD chu siama kan man chin a that lo wanga kan ban le ta khan ama thuin alo dil vea partin a hriat pui lo shim bok tin aron soyani hetilai takhi kan thu chairmek jek tu puthang te hian aron react ania MNF un laya OSD chu CM tura an ruat ma serin omlo wanga an ban le ta ka hi puzoram le purot ke mahming chiat hlia kuna na athu phuat chop mai ani lo mo ti lam hoya asoina kal zel kha ania hetiang thil serious lutuk sum involve sang lutuk boxia hian OSD hi rin omlo let serima se ama thu chuan ain rol ngam hian aring theilo ani top mai tin pushiatala in a hriat chin chu zep nei lawin soimia mi mai boka hei hian MIPUI te mit le beng ati war pha na samai sia ati vir le zual te po ti ila kan soi sual lawang ole ilongai thak chun zomang tlangkom na party fan le sarkar pisa thliar rang thiam lo sarkar chu ramta na chiat na ania annoya thokte po tunun theilo sarkar chu sarkar chaklo anni ti anem ngetani bi vanal ngura ang party ya MIPUI mole hruai tu hlun nia rin thei mewin hetiang ang thil aron soi chua hian sarkar in opna fel lo zia mai baka party chunga po lungrual lo na le hlemhlet na in zunga kai thuk to zia ati chiang hle ani kan ram hruai tu te hi an lo walak tlak lo em ti hi MIPUI te ngai dan lian tak ania sum le pai ram le mun ma te hi mi mal le party ma son man ro mai emni he thu ziak toy te hian Lengpui si phiram hral chungchang politics a thil tam tak aron pheldar veka ani tu MIPUI te hian thutluk na dik kan siamangai to ani khoilam nge kan hoidon ole antot le tan chuan Lengpui airport ramle Kolkata Mizoram house thili nanglo pani te khai khin na ti thupui manga thuzia ka hi kan ngai thanga ole ilo ngai thang Lengpui airport ramle Kolkata Mizoram house
thilin ang lo pani te khai khin na tinia Mizoram politics khovela ramle in property chungchang hi mipui beng ti virtu le ti tui bertu ani hialta tunhnaya Kolkata Boligans Mizoram House shaltumna sud le ani hnu hian Lengpui Airport Bularam Indian Air Force IAF ne na shaltura malak na po sud ve ngal mai se ti hi mipui nol pui tu dan ania ma se sarkar thartan heng thil pani te hi sud le konga arit wait ain an lo rualin dan le shai legal and administrative implications kalpui dan adang lam le ani engwangin nge Kolkata House le Lengpui Airport ram hi thumun anga clear chi ani lo annoya point hian ashil fia thui hle atia pakhatna property type civil versus strategic atia Kolkata Baligans Mizoram House le Lengpui Airport Bularam hi anni na nature ain ang lo hle Kolkata House hei hi commercial civil property ania sarkar tan mimal emo company nena shalle suit le cancellation hi civil contract ania wangin thilhar salutuk an lo atia Kolkata Mizoram House suit le kuchu thilhar salutuk ani lo ani tia Lengpui Airport ram tivele ta thunga heiro strategic land ania aleitu turchu Indian Air Force IAF anni defense tila ram impact na hi intergovernmental state government and central government in rem na ania national security huang chungami ania wangin sut le ngot thi har sabi khle ati ve thunga Lengpui lam chu sut le kha har sa hle thungani pani na national security versus state interest atia sarkar hian state interest Mizoram ta na tha angai to rolin national interest India ram venhim na hi akal pel thailo fo IAF in Lengpui Airport bula mun poimo andu chan hi ramri venhim na le thlona man mo thlo chuanan strategic airbase ania wangin sarkar thar alopian rola kasut le hanti ngot hian central sarkar ne na in lai chin na center state relations ati chetheyani atiani India danpui constitution noya defense thil chu union list central thuneihna ania wangin state sarkar tan kadu lo tingot kha ahar sabik thin ole heta hian tun session liamta maya kha kan thirtlang thewin karinga Lengpui ram siamin ashiat khan captain abayan stura ti ani kha kan hriang chu kha tak kha opolam khan tran chana anron mang ta chata enga tinge chutiang captain abayan sa inti to chuan in suit mailo Lengpui ram shaltu inni ti ril rupu khan opolam khan an bei hle ani kha CM le revenue minister ten anron soifia lom kha tuna kan ngai thlak tak kha ania central thu kan hial ngot thailo heti ang national interest til defense til anga hi chuanin nial ngot theyani lawa central ringa khosa kan ni wangin central nena in mu thiam lawa kha hlo omsia chuwang chuan sut ngot chi kha ani lawani ti in an soilom lomani kha thona sipai tumna tur mun ma tan Ramazan mu to hi sut chi ani lo zia MNF point an hriata wangin an hun lai kum sang ni som pakua tanga sang ni som ni pathum thleng khan thei to pin shal ngei tumin ma la ta char tinania an mani poina an ti lo ngam lo kha tuna hian ZPM po hian SIA social impact assessment kha apelo ngam bik lo ani ti lai kha hreta ila thaume ma se MNF ro an malak dana diglu tuk lo te po anyang Lengpui MIPUI te point an hriat mi alowin NOC te po an pek vek mai kha dokumenta achian zia an soibok si ngai tha chun zomang pathumna administrative approval le financial liability atia ngai khang MNF sarkar ma sign official process alo kalpui thui to hle hian sarkar thar aphuana sa ani commitment atia sarkar ma sign administrative approval alo pek to IAF lamne na technical survey te anlo nei to chuan sarkar thartan binding phorna anitlang pui rin tlak lo ni na atia chanmu mal tak grounds for cancellation a omlowa suit le ni chuan central lamin Mizoram sarkar hi sarkarin tlak lowa min ngai theya hei hian central atanga chanpuina gran nemo fan local tur tam tak angong theibok tikhana chiang viau to ni suit ngot thei khan lo suit ngot ngam khani lo
achan mu mal chiang takakha soitur wang to ni kan sel ngot thei kha ni lawa SIA exemption kha pe ka ngai ni ringot to mai ni ZPM tan chuan ti ngai na va kom to lo helai hi soiboi chi ani mel lo riawani palina policy reform versus transfer of asset atia BJP Sokarin Planning Commission an thlak le ramshal hi adanglam hle policy reform ti chu commission an thlak planning commission an thlak policy reform le ramshal transfer of asset hi adanglam hle ani transfer of asset ti ni chuan ramshal tinen khan thumun reng ani policy chu thlak ol sama ma se ram inpek na agreement chu legal dan anga thil ti soina ni legal hi legal thila alu to wangin su le nan dan le shaitam tak baltlang angai thin atiani tlang pui thlirna atia Kolkata House chungchang khachu Mizoram Sarkar internal matter ania kan duangin kan herem thei ma se Lengpui airport ram IAF ne national sud le chu state versus center emo defense issue ani wangin ZPM Sarkar tan po hian kal ngai na akal sulpal chuan a hlo hle ani ole khamichin kha ani maya Mizoram House chu lo shalma se state Sarkar chuan a sud le thei maya asu te po su renga tuna hian kota thu boyan nei mek ni inkashia chuti rual chuan Lengpui si phiram shalero awol samzong in soita maila state le central te in elna lamani to a state versus central ti ni to a chuwang chuan state chuan central hi hlau lo theilowa central poisa ringa kan ni wangin kampal lo kan su le han ti ngot chi po ani to lowa dan paltlang tur tam tak te po omani an ti kha chuwang chuan ti ngai na awang lu tuka ti dan om to lowani dan noya tlo chan tur ang tlo chanin lisin anti da sham zokani ama ka chuan MNF khan outright purchase antia nei hlen tur tinani om je chu amaro chu ZPM in dan tlo chan tur ang an tlo chana lisin tiang khan anti thei da sham zokani ti kha kan shiat vek to nu mani se kan soi vele shim shimani e ole kati zong kha lo ni le phot mai sila clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan ngai dan te milo talan sakle cheu turin in khongai na kangen ani like comment le share te tin min subscribe bo poi milo subscribe cheu turin in chan puina kangen tak meu ani e